завітаць на другой сустрэчы публічнага семінару «Інтэлектуальная гісторыя посткамунізму», які быў прыдуманы і ажыццяўляецца беларускага калегіума. Сёння тэма «Беларусь у часы посткамунізма. Няўпазнаная ідэнтычнасць, ненапісаная гісторыя». І два асноўных спікера на сённяшні вечар – гэта філосаф, гісторык ідэяў Ігор Бабкоў і палітычны аналітык і метадолог Андрэй Ягораў. Плюс да таго мы маем інтэлектуала з сакрэтнай місіяй, патаемнага майстра рэфлексіі з панара Пётра Рыкоўскага, які востусціпненька да нас далучыўся, але з гэтага не вынікае, што ён нічога не пачуе, нічога нам не скажа. Спадзяюся, што будзе цікава і актыўна. Ну і я, Максим Жбанков, буду сёння займацца мадэрацыяй гэтай нашай імпрэзы. Я думаю, што будзем працаваць пэўна ў такім фармаце. Спачатку дамо слова асноўным нашым спікерам, а потым паглядзім, што з гэтага атрымаецца, то бок, натуральна, могуць быць пытанні, рэакцыі, адпаведныя выступы і гэтак далей. Таму, спадарства, хто пачне? Сябры, чутно, так? Я рады всех вітаць. Это Максим прымусіў нас узлезці на гэтую сцэну. Ён сказаў, што все гэта мусіць выглядаць як кавярня, такая, скажем, со столиками. Ну, там не подумайте, что мы вот так вот узнесліся за такой интеллектуальной гонорыстости. Это вот выконываем задачи дизайнера сустрэчы і вядучага. Вы памятаеце, мінулым разам мы с вами спрабавалі гаварыць просто пра складаныя рэчы, задавали пытанні пра канцы і пачаткі эпохі посткамунізма, спрабавалі зверыць гадзіннікі. Ну і пэўны дысананс і разнабой вот гэтых унутраных часоў, унутраных гадзіннікаў у выступоўцаў, мне здаецца, як бы быў абсалютна натуральнай рэччу. Сёння задача крышачку іншая. Мы вяртаемся да складанага. Ну, часам гавораць, што філасофія ввогуле гэта спосаб рабіць складаным простыя рэчы. Ну, так што мы з Андреем паспрабуем гэтым заняцца, хаця, можа быць, у яго іншыя планы. Моя тэма заявлена «Беларусь у часы посткамунізма. Неопознаная идентичность». И я хотел бы казаць про найноўшы период беларускай гісторыі. Я некаторыя рэчы буду зачитывать, хотя мне так дыскамфортна глядзець у паперку, но читать я буду выключна дзеля дакладнасці фармулёвак. А потым ужо як бы адрывацца ад тэкста і, калі што, тлумачыць і разгортваць некаторыя тэзы. Вось, значит, я хотел бы говорить про тое, што адбывалася з беларускай ідэнтычнасцю апошнія 25-30 год пасля канца камунізма. І я разумею, што гэта будзе надзвычай непроста. Не толькі з-за аб'ёма матэрыяла, асаблівасцяў аб'екта, але і з-за палітычнага і культурнага кантэкста. Рэч у тым, што ў розных краінах і рэгіёнах дэбаты аб ідэнтычнасці адбываюцца ў розных сектарах інтэлектуальнай культуры і ў розных частках палітычнага поля. У Брытаніі практычна да апошняга часу тэма ідэнтычнасці заставалася знешняй і бяспечна акадэмічнай. У Ірландыі, наадварот, унутранай, жывой і пякучай. У польскай культуры вайна за ідэнтычнасць стала актуальнай толькі ў апошнія гады. У Нямецчыне да сёння дэбаты пра ідэнтычнасць з'яўляюцца часткай правай павесткі і ў добрым таварыстве пра гэта проста не гавораць. Для Беларусі праблематыка ідэнтычнасці і нацыянальнага праекта гэта ввогуле цэнтральная праблема апошніх 2 стагоддзяў. Але в апошнія 25-30 год, у часы посткамунізма,
інтэнсіўнасць гэтых дэбатаў і іх важнасць для грамадства ўзрасла неверагодна. Сёння гэта надзвычай спрэчная і выбуховая тэма, дзе адбываецца сутыкненне і часам нават вайна розных пазіцый і падыходаў. Розныя даследчыкі прапануюць взаемавыключальныя версіі і карцінкі. Ад гранічна-песімістычных, гісторыя Беларусі пасля 91-го года бачыцца як час змарнаваных шансаў, а сама Беларусь разглядаецца як абсалютны сатэліт калоніі Расіі, без уласнай суб'ектнасці, са сцёртай ідэнтычнасцю і без перспектыў на будучыню. Это такія, скажем, песімістычныя версіі і такія крыптааптымістычныя, у якіх пад покрывам прарасійскасці Беларусь адзіная в рэгіёне здолела выбудаваць новую посткаланіяльную ідэнтычнасць, эфектыўныя дзяржаўныя інстытуцыі і класічны капіталізм ад зэра. То есть, гледзячы на ўсё гэта, часам здаецца, што існуюць розныя Беларусі, і кожная ідзе ў сваім кірунку і са сваёй ідэнтычнасцю. Як зразумець все гэта? Як апісаць, асабліва для знешняга незаангажаванага назіральніка? Якія метадалагічныя сродкі могуць нам дапамагчы ўбачыць цэлае? Ну і дадатковая асаблівасць звязана яшчэ з тым, што сам я не толькі, і можа быць нават не столькі даследчык, не толькі частка карцінкі, а яшчэ і актыўны ўдзельнік всех гэтых працэсаў. Як любіць казаць наш даўні польскі прыяцель Крzysztof Czyżewski, практык ідэі. Ад канца 80-х я браў удзел у большасці праектаў, звязаных са зменамі беларускай ідэнтычнасці, з канструяваннем ідэнтычнасці. Ну і в гэтым сэнсе я ад самага пачатку хацеў абазначыць гэтую сваю пазіцыю. І менавіта таму я хацеў бы распачаць, выкласці на дошку, распачаць са знешняга бачання гэтай праблематыкі, то есть з таго, як нас бачаць іншыя. У 1999 годзе у невялікім галандскім выдавецтве выйшла кніга пад назвай «Беларусь. Денацыяналізаваная нацыя». Аўтарам быў Дэвід Марблс, на той час малады канадскі даследчык. Кніга была першым сур'ёзным заходнім даследаваннем беларускай гісторыі пасля незалежнасці. Яна базавалася не толькі на вывучэнні літаратуры, але і на жывой прысутнасці. У 1997 годзе Марблс шмат часу правёў у Беларусі, не толькі ў Мінске, але і ў рэгіёнах. І ў загаловак была вынесена асноўная канцэптуальная тэза кнігі, якая прэтэндавала на тлумачэнне беларускага выпадка в яго дзіўнасці і незразумеласці. Гэтую дзіўнасць Марблс апісаў такім чынам. У той час, як пасля распаду Савецкага Саюза новапаўсталыя дзяржавы умацоўваюць свой суверэнітэт і ўладу, Беларусь у якасці асноўнага геапалітычнага эканамічнага праекта называе ўсходнюю інтэграцыю, новую інтэграцыю з усходнім суседам. Чаму так адбываецца? Адказ Марблса быў наступны. Беларусь, атрымаўшы суверэнітэт, не знайшла аніякага зместу, каб яго чымсьці напоўніць. Зместу не столькі эканамічнага і палітычнага, колькі сімвалічна-культурнага, ментальнага. Беларусь увайшла ў незалежнасць з пашкоджанай ідэнтычнасцю і паўсцёртай суб'ектнасцю. Яна была дэнацыяналізаваная. Пры гэтым тлумачальная гіпотэза мела два прачытанні. З аднаго боку, дэнацыяналізаваная магло значыць, што нацыя адбылася, але потым у выніку пэўных гістарычных катаклізмаў і суб'ектнасць і ідэнтычнасць былі змененыя, сцёртыя, альбо, і гэта зусім іншы кантэкст, нацыя была спозненая, затрыманая ў развіцці, зноў жа такі ў выніку ўнутраных альбо знешніх фактараў. Дэнацыяналізаванасць у гэтым выпадку значыць няспеласць. Сама кніга не адказвала на пытанне аб прычынах і фактарах,
Яна была скіраваная на палітычны кантэкст і перспектыву. На дзіва у сваёй ацэнкі перспектываў Маркс быў стрымана аптымістычны. Паводле яго, а гэта 99 год, паводле яго, нягледзячы на сцёртасць і затрыманасць, Беларусь захаваецца ў будучыні, хаця і ў брацкіх абдымках усходняга суседа. Чаму важная кніга Маркса? Для заходняга свету яна была класічным пачаткам новых беларускіх даследаванняў з усімі законамі жанра, як часткі гэтага вялікага эрыастатуса. Для беларускага чытача тэзы і тлумачэнні Маркса былі не столькі неправільнымі альбо неадэкватнымі, колькі відавочнымі і недастатковымі. Гэта былі пачатковыя пункты аналіза, а не ягоныя высновы. Так, денацыяналізацыя, якая в марксаўскім значэнні выступае як абстрактна, нічым не напоўнены канцэпт, у рэальнасці значыла русіфікацыю, як у імперскай, так і ў савецкай абалонках. Русіфікацыя ж выступала як адна з практыкаў каланіяльнай палітыкі, аналіз якой ужо некалькі дзесяцігоддзяў знаходзіўся ў цэнтры ўвагі беларускага грамадства. Я выбачаюся, мы зрабілі канцэптуальную памылку, мы дамовіліся пра рэгламент. Давайте. Таму хочу запытацца, назіраючы на гэты стол з паперак тваіх, безумоўна, істотных. Это памылка принтера, як бы насамрэч стос. Колькі табе патрэбна часу, каб мы захавалі рытм дыскусіі? А колькі прайшло ўжо? Я думаю, что яшчэ хвілін 10 максимум. Это много? 7? 8, да. Добре. Я был готов до такого, да. Карацей, публіка ласкава жадае большай шчыльнасці і драйвовасці. Стартовый, я подкреслю стартовый. Потом можно будет протягнуть. Скажем, крышечку сбили, конечно, но добро. Значит, я специально написал текст, думаю, потому что, когда почну говорить, то расплывуся, не укладуся ни в 7, ни в 10, ни в 20 хвилинов. Вот. Еще раз, книга Маркса надзвычай цікава, з-за того, что это пачаток новых беларускіх даследаванняў, як частка великой схемы эрыастатыс, але для нас яна выглядае такой наивной и классичной знешней перспектывы. Да? То есть при этом русификация для нас ясна, анализ русификации находился в мейнстриме белорусского грамадства, але, что істотна, и в мейнстриме тагачаснай заходняй тэорыі, таму што посткаланіяльныя даследаванні і посткаланіяльная тэорыя ўжо 3 дзесяцігоддзі буялі і гучалі ва ўсіх заходніх універсітэтах. Што цікава і характэрна для кнігі Маркса, што ён разглядае гэтую дэнацыяналізаванасць як нейкі дзіўны і абсалютна натуральны працэс, не задаючы пытання і не спрабуючы подцягнуць да аналіза гэтага ўсяго тыя найноўшыя метадалагічныя інтэлектуальныя сродкі, якія ўжо знаходзіліся у арсенале тагачаснай заходняй аналітыкі і тагачаснай заходняй гуманістыкі. Чаму так? Чаму ён так падышоў да новай сітуацыі пры дапамозе нейкіх старых лекараў? Ён іх не ведаю, ён не хацеў, не лічыў гэта згодным. Вось твоя версія. Мы сябруем на Фейсбуку, мы абавязкова запытаемся у яго, чаму ён не скарыстаў посткаланіяльныя даследаванні. Я, не ведаю по вялікім рахунку, таму што хутчэй ён быў загіпнатызаваны пэўнай оптыкай, падвойнай оптыкай, і, можа быць, на гэтае пытанне адказвае наступны аўтар, ужо Эндрю Вільсон, які ў 2011-м выпусціў не менш важную кнігу «Беларусь. Апошняя дыктатура Европы». То есть для нас важно, что
Марпс рассказывает историю про слабую денаціоналізовану країну, яка не має там власної суб'єктності, власної ідентичності, і яка от ледве виживає от в цих обдимках історії. Історія Вілсона абсолютно відворотна. Ну, як ви самі розумієте, Білорусь апошняя диктатура Європи – це про диктатуру. Да? То есть, він розказує історію про надзвичай моцний проєкт, білоруський державницький проєкт білоруського авторитаризму, який розвивається, повстав і розвивається в асяроддзі паспяхових і багатих демократій. Причому в асяроддзі, у яким сама картина свету, ну, вот якби суперечить вот всім гэтым спробам ісці там якби кудысьці в бок альбо назад. Да? Такая энергичная аномалия. Да, то есть вот дивная аномалия. І там аномалія. Но тільки якби в одному випадку перед нами аномалія, зв'язана со слабостью, в другому випадку аномалія, зв'язана якби з вот этой эмоцией. Да? Вот. І там і слабость, і моц нічим не тлумачаться. Вілсон так само не задає питання про границі і про, ну, вот, скажем, механізм повставання білоруського авторитаризму. Ці це реактивні проекти, да? То есть це реакція на певні там соціальні зміни. Ці є щось у білоруської ментальності, що виглядало. Ці це реакція якраз на ну, вот, скажем, на слабость белорусской ситуации. Да? Чем больше слабое громадство и чем больше стертая идентичность, тем больше, ну, вот, моцным мусить быть як бы влада. Але это твоя версия, в книжце этого нема. В книжце этого нема, да? Вот. И это самое крыўднае, что, скажем, две гэтыя першыя заявки, яны надзвычай ну, якби правокативні і надзвичай сприяльні для висовування Білорусі і білоруської ідентичності, ну, просто в центр європейських інтелектуальних дебатів. Да? Тобто перед нами загадка в центрі Європи. Невитлумачальна слабость з одного боку, невитлумачальний авторитаризм якби з другого боку. І все це існує в один і той же час, разом, ну, якби, і що далі. Да? Крышечку поміж Марпсом і Вілсоном якби не було пустоти, там з'являлися певні книги, важні книги, заходні автори, які, ну, спробували цю нейку білоруську ситуацію посвітлити. Ну, ясно, якби, скажем, один з самих важних можна пригадати. Вот яшчэ Вілсон звяртае увагу яшчэ на одну асаблівасць беларускага выпадку. Ён піша пра тое, што ў заходнім можа быць, это вот якраз спроба даць нейкія адказы на загадку. Да? Ён піша, што ў заходнім уяўленні няма ніякіх краінаў паміж Польшай і Расіяй. Для шмат каго вельмі цяжка размясціць Беларусь на мапе. Асабліва на мапе, з якой яна перад гэтым была наўмысна сцёртая. І ён прыгадвае, размяшчае славутую мапу з Еўрапейскага Саюза. Ну, там як бы быў цэлы праект, такі як бы футурыстычны Еўрапейскі Саюз праз 10 год. Так вот, на гэтай мапе Беларусі ўжо няма. Беларусь, як бы, ну, скажем, цалкам, як бы, увайшла в Россию. Да, это 10-й год. Книга вышла в 11-м. Да, далее у нас Тимоти Снайдер, конечно, «Реконструкция наций», где он показывает всю эту заблытанную историю, яка існувала як би до 20-го стагоддзя модерных процессов. Фантастично нечаканая и недооцененная, незразумелая книга Григория Иоффе «Разумеючи Беларусь». Гэта московский географ, які працуе у Злучаных Штатах, профессор, давний профессор университета. В гэтай кнізе Іоффе абсолютно нечакана для всіх выступае адвокатом беларускага аўтарытарызма. Ён як бы пачынае всем тлумачыць, што
все не так, вы не так разумеете, і што і матывацыі іншыя, і задачі іншыя. А вось у 10-м годзе выйшла «Вайна за ідэнтычнасць» Нелі Бекус, як бы нашай знаёмай філосафа сяброўкі, якая давно таксама выкладае в Брытаніі, працуе прафесарам в універсітэце. То есть оказывается, что проблематика, вот гэтая белорусская загадка и загадка белорусской идентичности, она находится в самом топе, ну, вот таких, скажем, заходних обмеркований. Причем, что так само важно, когда мы поглядим на выдавецтва, в яких выходили все гэтыя книги, мы побачим узмацнение прэстыжа и вот как бы такой топовости публикаций. Калі першая кніга Маркса выходзіць там у невядомым галандскім выдавецтве, ужо Вілсон выходзіць у Стэнфордзе, ну і далей, а вот у гэтым годзе рыхтуецца кніга ўжо як бы в Рутлэджы. І у меня адразу два пытання. Першае, калі ўсё так прекрасна, мы ў топах, і ўсе нас так горача абмяркоўваюць, і так канцэптуальна як бы разважаюць гэтыя нагоды, чым сэнс таго пытання, якое пазначана як тэма дыскусіі? Чаму дагэтуль мы пытаемся пра тое, хто мы, што і навошта? Гэта першае. А другое, ты пакуль кажаш пра замежныя погляды, гэта ўсё нармальна, але прабач, нават кніжка Бекус выглядае як на мяне, як нататкі ўсё ж такі эмігрантска-турыстычна. Гэта ўсё адно прадукаванне пэўна сэнсе комікса, як ты кажаш. Чи ёсць тут чым захапляцца, а калі няма, ці можа быць і няма? Ну, Максим жорстка адразу ставіць пытанне. Я спрабаваў пакласці гэта просто на дошку. То есть я яшчэ не паспеў нават вот ацэньваць. Да, вот яна. Вот там яно все гэта ляжыць, просто сэканоміць. Просто не бачна. Не бачна, да. Як наша ідэнтычнасць? Яно ёсць, но яно не чытаем. Я пра што? Рэч у тым, што все гэтыя тэксты, все гэтыя кнігі, яны выводзяць беларускую праблематыку ў топ не з-за таго, што яны маюць адказы на гэтыя пытанні, да? А хутчэй з-за таго, што яны гэтых адказаў не маюць. То есть Беларусь выступае практычна ва всех гэтых схемах, як бы тэкстах, як, ну вот, як бы, калі не адсутнасць, як бы, дык абсалютная загадка. І кожная кніга прапануе альтэрнатыўныя версіі. То есть нема ніякай згоды у тым, то есть, ну вот, як бы, што такое беларуская ідэнтычнасць, беларускі праект, і ну вот як все гэта як бы развівалася. То бок падыходы ёсць, а ідэнтычнасць не праглядаецца. Падыходы, я так разумею. Максим, ну, зараз я паспрабую. Я просто вельмі уважна слухаю, у меня просто ёсць пытанне, а паколькі я маю мікрафон, я могу іх агучыць. Да, я паспрабую сканцэнтравацца. Не быў гатовы до такого прэсінгу, як бы адразу. Значыць, калі вярнуцца крышачку вот назад і паспрабаваць размясціць, ну вот, яшчэ на пару крокаў адступіць і прыгадаць, можа быць, як бы самыя першыя публікацыі, прысвечаныя Беларусі ў 91-м годзе, гэта Элен Каррер-Данкос, як бы славуты тэкст «Фігаро», ну, пра тое, што там як бы ніякай нацыі не існуе Беларусі, што беларусаў придумали бальшавікі, беларуская мова гэта мяшанка рускіх і польскіх словаў, а придумали дзеля таго, каб аслабіць сапраўдныя нацыі. Да? Вот, як бы, ну, і Данкос прапаноўвала не прызнаваць ясна гэтай краіны, таму што ну, доўга яна не пратрымаецца. Вот, то есть, чаму я выклаў все гэтыя, ну, вот, скажем, заходнія люстэрка, таму што першае, мне здаецца, з чаго варта пачынаць разумець саміх сябе і вот інтэлектуальную гісторыю Беларусі, ну вот апошніх 25-30 год, якраз дэканструкцыі заходняга люстэрка. Таму што, ну вот знаходзячы себя ў сітуацыі такой інтэлектуальнай эканамічнай перыферыі,
для нас вот все гэтыя схемы, ідэі выступаюць в якасці нарматыўных, в якасці такога неаспрэчнага аўтарытэта. І мы, скажем, вандруем зноў жа такі ад адной кніжкі да другой, ад аднаго дыскурса да другога, каб убачыць саміх сябе ў гэтым люстэрку. Што замест таго, каб, як з гэтай посткаланіяльнай перспектывы, самім ствараць тэорыю пра сябе, да, самім пісаць свае гісторыі, мы все чакаем чарговай гісторыі, чарговай казкі пра сябе. Што хтосьці прыйдзе і раскажа нам, што з намі адбывалася, што так пафас мой, што не прыйдзе і не раскажа. То есть хутчэй нам цікавая гэтая гульня адбіткаў, каб зразумець сваё месца і сваю, скажем, ролю, можа быць, в гэтай новай еўрапейскай глобальнай сітуацыі, в якой мы патрапілі. То есть як нас апазнаюць. То есть не наімна падыходзіць да гэтых схемаў і адбіткаў, да? Не прымаць гэта за рэальнасць сваю ўласную, а уносіць гэтыя карэкцыі. Да? То есть што адбываецца, чаму нас канструююць такім менавіта чынам. Чаму гэты вобраз слабасці ўвесь час паўстае, в дачыненні да краіны, да ідэнтычнасці, да нацыянальнага праекта. Да? А з другого боку, мы самі разумеем, што якая слабасць, калі такі аўтарытарызм, які трымаецца. Да? Я бы запытаўся інакш, чаму нас увесь час конструюе хтосьці, акрамя нас? Як так, якраз Беларусь канструююць Беларусь. То, што мы звяртаем больш увагі на заходняе канструяванне, это не значыць тое, што яны уласна канструююць штосьці ў Беларусі. У тым, што адбываецца тут, у Беларусі, вінаваты ў першую чаргу Акудовіч, Фурс, Шчыцова, Банкова, Жбанкоў, Мацкевіч, Егоров. Я ў меншай ступені, конечно. Але гэтыя людзі, а не тыя, хто з захаду спрабуе канструяваць. І недаразабранасць таго, як унутраныя інтэлектуалы асэнсоўваюць Беларусь, слабое уласнае мысленне і ненавяртанне уласнай крытыкі на сваё уласнае мысленне і задае гэтую парадаксальнасць таго, што мы нейкім чынам спрабуем глядзець на самаапісанне звонку. У нас да халеры самаапісанне знутры, і добрага і дрэннага. Господа мои, дозволю себе узгадать одно из ваших интервью на Евробеларусі, где вы сами, я звернув на готові вам, вельми серйозно, вельми так переконально казали, що ось нема у нас дослідження сучасної політичної ситуації. Нема у нас аналітики сучасного політичного ладу. Ми не ведаємо, що і як ми мусимо і так далі. І у мене, коли я читав цей цудовний текст, завжди поставив питання. Добре, ви це все чудовно розумієте, ну а де виніки? Где гэтыя самыя ваши тексты, где гэтае самае асэнсаванне? Таму не ўсё так проста. І тое, што высілкі маюць месца, з гэтага абсалютна не вынікае, што ёсць вынікі. А яны ёсць. Теза Андрея, што ўсё ж такі мы самі самадастатковыя і на нас гэты знешні вобраз не ўплывае. Но як не ўплывае, я вам класічны прыклад дам в дачыненні да таго ж нацыянальнага праекта. Да? То есть, які, пачынаючы з 90-х гадоў, на Захадзе адназначна ўспрымаецца і называецца як беларускі нацыяналізм. З адпаведнымі канатацыямі. Да? І все спробы тутэйшых герояў растлумачыць, што рэгенерацыя в гарадскіх асяродках беларускай мовы і культуры, это зусім не масавая манібілізацыя в нямецкам грамадстве, ці в румынскім грамадстве, ці в польскім грамадстве, што гэта праект посткаланіяльнай, тэрапіі, адбываецца навязыванне тутэйшаму грамадству пэўнай оптыкі.
І, наприклад, ну я стаміўся вже якби за 20-30 год там якби выступать, як не выйдешь куда-нибудь в Берлин там те, да не только в Берлин, там в Бобруйск выезжаешь, и ты белорусский националист. А гэта знешняя опція. Ну я кажу, який я беларускі нацыяналізм? Таму што я в дадатак да расійскай мовы вывучыў яшчэ беларускую, а мой сусед по партии Петя, як бы троечник, як бы просто не выучил. Это вот вся розница между нами. Но это я так как бы крышечку радикализую. Насамрэч, гэта знешняя оптика, яна не просто уплывае, яна фармуе наше бачанне и наше разуменне. Хочешь сказать, что Снайдер винен в том, что тебе лишних националистов? Ну, это... Не, я натурально я спрощаю. Але, есть просто іншие якби чинники, які на гэта ўплываюць, я бы это все так просто бы не бачыў. Просто питання, напевно, тим, що основна эта проблема у чим? Ти кажеш, що ми залежні від заміжних концептів, я просто Андрей заводить цілком одворотно, і у тим, і в другому випадку не бачно вибору. Чому не опознана ідентичність? Вот глядите, моя версия. Да, моя версия, да, тому що ми весь час, ну, вот, коли казати там слаба ідентичність, або там моцний державний проєкт, національний проєкт, постколоніальний там, якби, проєкт, мы весь час пробуем занять место с одного боку белорусских баррикад. То есть, ну, вот мы альбо там, и тогда для нас как бы авторитаризм державницкий, вот яны, да? Альбо наоборот, хтось перебегаете, хтось с того боку глядеть, то есть увесь час генеруется картинка белорусской частковости, якая выдается за целое. То есть вот целая идентичность, якая складається якраз там якби із моцного, із слабого, із російського частки, там якби із колоніальної, із там постколоніальної, із антиколоніальної, із тутейшої. Вот такої ідентичності, якби такої картинки нема. Тобто ти хочеш сказати, що вони всі кажуть правду, тільки це різні частки тої самої правди. Вони кажуть правду про себе, але не про ціле, не про Білорусь як ціле. Добре, тоді на це можемо ми спробуємо перший акт бралізонського балету. Дякую нашому першому спікеру. Бачите, мені вельми приємно, що вже одразу почалася дискусія, це добре, це цікаво, сподіваюся. І дамо слово нашому черговому, другому поважаному спікеру по-столовому, Андрею Єгорову. Будь ласка, Андрій. А може бути? Обов'язково. Ну, добре, Ігор запрошав попрацювати для Я дошки. ведаў, што ты гэта і зробіш. І, ну, я так думаю, што я паспрабую гэта зрабіць. І так атрымоўваецца, што у меня радыкальна адрозная пазіцыя ад таго, про што кажа Ігор. Магчыма, што у нас трошкі там тэмы адрозніваюцца, бо я буду казаць пра палітычную гісторыю Беларусі. І ось распавядаючы пра гэтую палітычную гісторыю Беларусі, мне падаецца важна ўтрымліваць некалькі рамак такіх, што калі я буду казаць пра палітычную гісторыю Беларусі, то я буду казаць пра Беларусь. Гэта значыць, што ў прынцыпе гаворка ідзе пра ўнутрыбеларускія праблемы, і мне падаецца, што ўвогуле тлумачыць Беларусь знешнімі кантэкстамі рознымі, кшталту вытлумачваць палітычную гісторыю Беларусі цераз тое, што там нешта там Расія у Беларусі стварае, а нешта там Беларусь супраціўляецца гэтаму расійскаму ўплыву і так далей, гэта мардаванне часу. То есть Беларусь мусіць быць вытлумачана і можа быць толькі вытлумачана з Беларусі. Далей, ну вот я паспрабую разважаць вось рамкі гісторыі, то бок, ну, нейкім чынам спрабую яшчэ штосьці там перыядызаваць, там казаць пра нейкія этапы гэтага. Але вось гэтая гісторыя, як мне падаецца, яна не можа быць вытлумачаная, ну, аб'ектыўна. Ну, ці я не магу вытлумачыць яе аб'ектыўна, таму трэба займаць нейкую пазіцыю, з якой тлумачыцца гэтая гісторыя Беларусі. І ў мяне, ну, гэта праграмная рамка.
То бок я асабіста ўключаны ў рэалізацыю пэўнай праграмы, якую там Мацкевіч сфармуляваў у 1994 годзе, як культурная палітыка, і яна мае пэўную перспектыву. То бок яна пакладае нейкую перспектыву развіцця, будавання. І вось з гэтай перспектывы развіцця і будавання можна глядзець на Беларусь і казаць, што гэтыя працэсы адбываюцца ў правільным накірунку, а іншыя ў неправільным. Гэтыя людзі героі, а гэтыя злодзеі, і так далей. І вось культурная палітыка, про якую піша Мацкевіч, якой я разам з ім займаюся, яна папросту арыентавалася з самага пачатку на такі даволі просты факт таго, што у канцы 90-х, у пачатку 90-х, у 90-91 годзе посткамуністычная прастора, яна развалілася. І на прасторы посткамунізму паўсталі незалежныя дзяржавы. І вось гэта проста аб'ектыўны факт, ён вымагаў пэўных задачаў, якія паўставалі перад новымі незалежнымі краінамі. І як новыя незалежныя краіны, яны ўсе былі denationalized nations па сутнасці. Бо ні ў адной нацыі, якая адбылася на тэрыторыі боку камуністычных краінаў, не было уласных дзяржаўных інстытутаў, не было уласных мазгоў, каб кіраваць палітыкай, шмат чаго не было. З іншага боку, шмат чаго было. Было савецкае альбо камуністычнае, з якім штосьці трэба было рабіць. Вось тая культурная палітыка у простым выглядзе, яна адлюстроўвала тры задачы, якія аб'ектыўна паўставалі перад незалежнымі краінамі. Першая, про якую у мінулы раз Мацкевіч казаў, гэта дэсаветызацыя. То бок пазбаўленне ад гэтых рудыментаў савецкага камуністычнага ладу, які быў. Другая задача, гэта для Беларусі фармулявалася як беларусізацыя, але для Украіны гэта украінізацыя, для Расіі гэта русифікацыя, для Польшчы паланізацыя і так далей. Яны мусілі выбудаваць уласныя інстытуты незалежнай дзяржавы, пабудаваць. І кожны там справляўся па-рознаму. Ну і апошняя задача, тое, што мы фармулявалі як еўрапеізацыя, але па сутнасці гэта ўключэнне гэтых новых незалежных краінаў у сусветнае размеркаванне працы, займанне месца сярод новай канструкцыі свету, якая ўтварылася пасля абвалу гэтых камуністычных дзяржаў. Ну і апошняя рамка такая самая, як у Ігара, гэта уласная гісторыя, да якой так ці інакш прыходзіцца апеляваць, калі мы кажам пра Беларусь у гэты перыяд. Ну дык вось, і далей з гэтых рамак мне падаецца, што дастаткова ясна, што адбывалася з Беларусю у сэнсе палітычнай гісторыі. І гэта для мяне тлумачыцца просты такія тэксты. Адзін гэта тэкст Мацкевіча «Палітыка» альбо «Палітыка мэта» альбо «Сродак». Потым другі тэкст гэта наша аналітыка пасля арганізацыйна-дзейнаснай гульні 2005 году. І трэці тэкст гэта тэкст 2008 года, які я напісаў з Тацянай Вадаважскай разам па аналітыцы працэсаў, які на той час адбываліся. Вось гэта групуецца прыкладна так, што посткамуністычная гісторыя, нармальная Беларусі, скончылася прыкладна у 99-м годзе. Як разгортвалася нармальная гісторыя посткамунізму? Яна разгортвалася у вырашэнні 5 крызісаў. Так званая, то, што мы карыстаемся, гэта схема сістэмнага крызісу. Першы крызіс, які наступаў, гэта быў па часе крызісы біялогіі. То бок усе краіны, яны так ці інакш мусілі вырашаць, а якім шляхам рухацца? Камуністычным альбо капіталістычным?
быў абраны капіталізм, а як яго будаваць, альбо хто яго будзе будаваць. Таму другі крызіс па часе гэта крызіс улады, то бок хто персанальна возьме ўладу для таго, каб весці кудысьці гэтых людзей. Таму пачынаецца палітычная вазня розных групаў, якія перамагаюць. У Беларусі на той час гэты прамежак з 91 по 94 год, калі гэта адбываецца. Трэці крызіс, які разгортваецца, гэта крызіс дзяржаўнага кіравання, то бок сістэма не падрыхтаваная, трэба пабудаваць раздзяленне ўладаў ці дзяржаўную машыну, каб рэалізаваць гэтыя рэформы, якія ідуць. Але далей чацвёрты крызіс, з якім сутыкаецца, это крызіс гаспадаркі, то бок эканоміка разваленая, трэба яе адбудоўваць далей. Ну і пяты крызіс, гэта крызіс ладу жыцця. І вось гэта крызіс ладу жыцця, гэта, ну, в сэнсе адаптацыя людзей да новых формаў існавання, да рынкавай эканомікі, а не да планавай эканомікі, у якой яны жылі. І вот у Беларусі вось гэтая гісторыя прыкладна да 99-го года схлопваецца ў тое, што ўсе гэтыя крызісы не былі вырашаны. У іншых краінах яны паступова вырашаліся. Ад аднаго да другога яны класічна вырашаліся тым, што прыходзілі да ўлады людзі і групы, якія адбудоўвалі інстытуты, рэфармавалі гаспадарку, рабілі там розныя рэформы, але Бальцаровіч ці іншыя. Ну і ўрэшце рэшт гэта прыводзіла да іншых. У Беларусі гэтага ўсё не адбылося. І з прыкладна 99-й, можа 2000-й год не вырашэнне гэтых крызісаў прывяло да накладання гэтых крызісаў адзін на адзін і да з'яўлення гэтага аўтарытарнага, кансалідаванага аўтарытарнага рэжыму, наступствам якога з'явілася ліквідацыя палітыкі. То бок, калі вось у гэты час з 91-го па 2000 год яшчэ адбываліся палітычныя сутыкненні розных палітычных гульцоў на палітычным полі, яны спрабавалі канкураваць адзін з адным, то ў 99-2000 адбываецца кансалідацыя палітычнага рэжыму. І палітыка знікае. То бок, знікненне палітыкі. Андрей, у меня сразу питання, вертаючись до необознана ідентичність, ненаписана історія. Ось зараз ви про що? Про ненаписану історію і про ту саму зниклу ідентичність? Ось зараз я про історію. Історія Білорусі скончилася, політична історія Білорусі скончилася у кінці 90-х. У кінці 90-х політична історія скончилася, тому що скончилася політика. Нема ніякої політичної історії, як би далі, тому що політики нема. Андрей, ну вот, гляди, я, коли, ну, скажем, спробовал представить свою тезу не опознаную идентичность, я не дарма почав з заходних люстерок, да? То есть как дать махчимость убачить всю эту разностайность наших отбитков. Ты заявил тему «Ненаписанная история», то есть ствердил то, что политичная история Беларуси не написана. Но замість того, как рассказать нам, як, чому і які версії були, і чому вони не так, ти просто пропонував схему вашу з Владимиром Мацкевичем. То есть для меня это такая классика подмены. Да? То есть история не написанная, але оказывается, что а мы что ее написали, да? Тогда чему она не написанная, коли все ясно, логично, и... Яна не написаная, тому що яна не працює як власна історична версія того, що відбувалося у Білорусі.
Все ж Мне ясно. это ясно, але яно ж не функціонує. То есть белорусский народ не верит в яе, да, ці што? Не беларускія інтэлектуалы не вераць у яе, гэта не ёсць тым, што можа самавытлумачваць нас. У мяне няма Гэта не працуе, так? версіі. Яна не працуе як гісторыя. Сама Як гістарычны наратыў, да? як гістарычны наратыў, як самаапісанне і гэтак далей. І яна не працуе таму, што мы патрапляем з гэтага часу даволі унікальную сітуацыю, калі мы не з'яўляемся апошняй дыктатурай Еўропы, а мы з'яўляемся першай дыктатурай 21 стагоддзя. Гэта сітуацыя таго, што Беларусь з'яўляецца першай дыктатурай 21 стагоддзя, ставіць нас у гэтую невытлумачальную сітуацыю. Вы в авангардзе чалавецтва, значыць. Абсалютна у авангардзе, прынамсі, еўрапейскіх працэсаў. Вот глядзіце, я тут слухаю тут лекцыю недавно Тимоті Гартона Эша, які тлумачыць пра тое, што буйныя гістарычныя зрухі ў Еўропе пачаліся ў 89 годзе з калапсам савецкай імперыі, і далей пачынаецца ваўна хваля дэмакратызацыі, якую Хантынг напісаў як трэцюю хвалю дэмакратызацыі і гэтак далей. Але потым, вяртаючись до сённяшняга часу, ён пачаў, што а чаму зараз крызіс? І першае вытлумачэнне, якое ён дае, таму што ўсе буйныя гістарычныя рухі праз некаторы час сутыкаліся з контррухамі. Спачатку рэфармацыя, потым контррэфармацыя, французская рэвалюцыя, контррэвалюцыя, трэцяя хваля дэмакратызацыі і аўтарытарны рэванш. То бок вось гэты аўтарытарны рэванш, як адказ на трэцюю хвалю дэмакратызацыю, ён мусіў з чагосьці пачацца. І ён пачаўся з Беларусі. Трэцяя хваля дэмакратызацыі, яна не смагла нічога зрабіць з Беларусю. Вось гэтая схема ў нас не спрацавала. Мы на некаторы час завіслі в некаторым агістарычным часе, а потым мы сталі пачаткам складвання новай дыктатуры 21 стагоддзя. І вось у гэтым наша унікальная сітуацыя. Нелогічна, не пераконвае. То есть я разумею, вот калі да нас прыязджаў гэты самы Міхнік, Володя Відас з Клусі, ён прыехаў, паглядзеў на ўсё гэта і кажа, што ж вы нам расказваеце вашыя казкі пра лузераў? У вас буяе капіталізм, у вас там цывілізацыя, вагні, там начныя клубы, там будоўлі, там все. Дай Боже, каб дзе-небудзь, да? І побач тую гісторыю, якую ты расказаў, палітычную гісторыю, гэта гісторыя пра лузераў, насамрэч, да? І таму, можа быць, каму цікава слухаць альбо быць лузерам, да? То есть побач з гэтай гісторыяй існуе, напрыклад, афіцыёзная гісторыя пра поспехі, пра то. То есть в гэтым, мне здаецца, і ёсць праблема, што ў нас ёсць розныя гісторыі, а няма палітычнай гісторыі, якая бы інтэгравала все гэта в одно. Міхнік признаў канцэпт першай дыктатуры 21 стагоддзя. І ось тут я якраз хацеў долучыцца і заўважыць, што адбылася сапраўды вельмі цікавая другая падмена тэзісаў. То буквально пачыналі з таго, што вось гэтыя ўсе знешнія чужыя люстэркі нам не істотны, у нас свая схема і свая праўда, і тут ўсё зразумела. А зараз што вы робіце? Вы пачынаеце разважаць пра першую дыктатуру, спасылаючыся зноў на кантэкст, на агульнаеўрапейскія працэсы і гэтак далей. Мне проста цікава, што калі не гуляцца ў гэтай шыбе, першая дыктатура, не ведаю, дыктатура адна з паловы і гэтак далей, калі ўсё ж спрабаваць разабрацца ў нашай сітуацыі, для мяне вельмі істотна было тое, што вы сказалі, што гэта не працуе. І вось такіх прыўкрасных схемаў можна вырабіць колькі заўгодна. У мяне пытанне, ці можна зрабіць так, каб яны працавалі, ці гэта наш лёс такі, што мы так і будзем генераваць канцэпты і нічога далей. Не працуе. Андрей толькі што сказаў. Вось Андрей патлумачыць, што не працуе. А што не працуе? Тут все працуе. Не, у схемах то ўсё працуе. З майго пункту гледжання зноў такі. Схема лагічная, але
схема лагічная, але яна не пераўтвараецца ў гісторыю, не становіцца гістарычным наратывам, які... Ну, Игорь, схема ни во что не переутворяется. Истории пишут люди. Так, Володя. Есть историчный процесс, який не залежить от твоего моего деяния, да? А лишь ты напиши. Так, И не чекай, покуль Маркс тебе напишет за тебе. Володя, Ты сам это сказал. Володя, Так вот, Андрей каже про то, что мы пишем, а вы читаете Маркса. Ну, читайте себе. ты не почув то, что я казав. Я цитував то, что казав Андрей. Андрей абсолютно докладно озвучил только то, что я переказал. Вот и все. Кому не с нами треба спрашиваться. Кому у тебя есть сумневы относно тезиса Андрея, спрашивайся с Андреем. Не с нами, прошу. Не с нами. Андрей сказал, вот такая история, так она описывается. И это не сталося историей. Написано, да? Ці навіть не написано, а прочитано. Тому не треба зараз чіплятися до Андрея того, що він сказав, що от нема этого, да? Нема історії написання. А треба глядіти на те, що написано. І робити з этого або історію, або Слухай, критичну, 20 год мы пишем и чекаем, збираємося робити, нічого не зробили. Слухай, ти мені кажеш, що це працює. Ну, слухай. Хтось не розуміє в цьому житті. Максим, насамрэч, гістарычнага наратыву, прыгадайце спробы напісання палітычных гісторый Беларусі. Да? От нават тыя тэксты, якія пералічыў, яны нават у нас не сабраныя ў нейкі агульны наратыў. Адзінае, што я магу прыгадаць пра палітычную гісторыю Беларусі, гэта даволі эклектычныя зборнікі, якія выдаваў Валерка Булгакаў. Да? Альбо вось гэтыя зборнікі кшталту беларускі штогоднік, якія штогод апісваюць нейкія тэксты па Беларусі. Нейкай наратыўнай спробы пераказаць гісторыю Беларусі няма. Альбо Акудовіча можна таксама прыгадаць з некаторымі ягонымі тэкстамі, якія схопліваюць пэўную гістарычную сітуацыю, але зноў-такі не выбудаваны агульны наратыў. Акудовіч засумаваў і ўсё, хутчэй за ўсё правда паліць пайшоў, як звычайна. Але для мяне вельмі важны у гэтай канстатацыі знікнення палітыкі ягоны тэкст без нас. Бо Акудовіч канстатаваў тую самую сітуацыю без нас, якая для мяне ў палітычным сэнсе азначае выключэнне другога палітычнага боку. Застаўся толькі адзін гістарычны суб'ект, які ў Беларусі пачаў развівацца хутчэй, паддаючыся пэўным тэндэнцыям запаўнення тое пустаты, якая ўтварылася праз знікненне іншага. І вось я магу яшчэ два тэзісы у апісанні. Это тое, што вось гэтая пустата запаўнялася такімі 4 працэсамі, якія мы зноў-такі дурным тое, што той мовы, якую мы спрабуем гэта распавесці, неяк Вежнавец назваў это казінай мовай. Этой казінай мовай магу вам тлумачыць, магчыма, таму гэта немагчыма зразумець. Першы такі працэс гэта вертыкалізацыя улады. То бок у нас выбудоўваецца гэтая вертыкаль. І заўважце, вертыкалізацыя ўлады адбываецца ва ўсіх сучасных аўтарытарызмах. І з гэтага амаль пачынаецца. Другое – гэта адзяржаўленне усіх грамадскіх інстытуцыяў. То бок дзяржава напаўняе ўсю адукацыю, тэлевізію. І зноў-такі паглядзіце, што там у Польшы адбываецца. Адзяржаўліваюцца тое, што можна адзяржавіць. Трэцяе – гэта арафатызацыя апазіцыі. То бок апазіцыя ўсё больш і больш становіцца залежнай ад знешніх ресурсаў, стратэгіяў, усё менш і менш грае ступень палітычнай рэпрэзентацыі кагосьці ў Беларусі, губляе эту сацыяльную апору і зробіцца такім больш знешнім агентам, чым унутраным. І апошняя тэндэнцыя – гэта кубінізацыя грамадства.
асноўнае ў гэтым, што грамадства ўсё больш і больш арыентуецца на пасіўныя формы жыцця і адаптацыі, а ўсе, хто не задаволены гэтай сітуацыяй пасіўнай адаптацыі і лаяльнасці, яны маюць усе магчымасці зваліць з краіны. Яны просто альбо сыходзяць ва ўнутраную міграцыю, альбо ў знешнюю міграцыю. І гэта грамадства гуляе все это ясно, но вот все это знов-таки не складаецца. Ну, вот ты зразумей, мы не методологи, да? То есть мы нават не политики и не политологи. То есть в этом сенсе мы выступаем як такие банальные споживцы політичного продукта. И вот я со своей перспективы могу сказать, что я докладно фиксую той момент, когда я сказал самому себе, что белорусские оппозиционные политики перестали представлять мои интересы. Это было там на початок нулевых, середина нулевых. Да, вот я разумею, что велося в політичному поле, да? Что не названное, не описанное. То есть яны уплыли кудысьці в свою гульню. Да? И вот мы застались сами по себе. Да? То есть вот те люди, я саме фіксую ва ўласнай гісторыі той самы момант. Прыкладна гэтыя гады 99-2000 усе актыўныя раней палітычныя людзі сыходзяць у такой стан. Потым я таксама пэўны момант фіксую, што былі хаця бы палітычныя партыі, там штосьці зразумелае, да? Ясныя са сваімі праграмамі, а потым прыходзяць клоуны. То есть замест партыі прыходзяць нейкія, як это называецца цяпер, не рухи, не программы, да. Что они там робят? Проект? Движение? Не, это еще такое слово респектабельное. Яны компании приходят. Яны нават называют себя компаниями с певными такими фейсами, якія выставляюцца перад пазнавальныя твары, разлічаныя. То есть і пачынаецца прапанова зусім іншага палітычнага прадукта. І я разумею, што як мінімум 2 разы на маім жыцці змяніліся не проста там умовы палітыкі, змянілася сама матэрыя палітыкі. Да? І я пытаюся, дзе вы палітолагі? Да? То есть чаму вы не напісалі, умовно кажучы, гісторыю палітычнага? Вот с гэтай схемы я могу зразумець, як хацеў змяніць гэтую краіну Мацкевіч, і вы разам з ім, да? З павагай стаўлюся і сімпатыяй, там ўсё. Но гэтая схема нічога мне не тлумачыць пра гісторыю палітычнага. Вось гісторыю палітычнага ў Беларусі я пакуль што казаў пра гэтыя 2 гістарычныя вехі для мяне. Знікнення палітыкі у Беларусі. І другое, это паўставанне унікальнай сітуацыі першай дыктатуры 21 стагоддзя, якую аб'ектываваць можна ў гэтых працэсах гістарычных. І апошні мой тэзіс, зноў-такі тут, што уся гэтая палітычная гісторыя, якую ты патрабуеш, можа быць апісаная ў спробах узнаўлення палітычнага. І далей, непаспяховых спробах узнаўлення палітычнага. І далей у сваім гэтым тэксце 2008 года з Вадалашскай я спрабую апісваць гэтую гісторыю няўдалых спробаў. І яна у асноўным заключаецца ў тым, што паступова палітычная суб'ектнасць змяняе свой маштаб. То бок у сітуацыі, калі мы маем нейкага аднаго суб'екта, узнікнення палітыкі другого суб'екта няма. Ён толькі патэнцыйны суб'ект. Тут у нас гэты палітычны рэжым актуальны, а тут невядомы патэнцыйны суб'ект. І на працягу гэтага часу толькі пэўныя суб'екты, канцэнтруючы палітычныя рэсурсы, маглі заняць гэтую пазіцыю. І далей гісторыя няўдалых спробаў. 99 год і палітычны дыялог
Ханса Георга Віка, які быў. Тады палітычныя партыі яшчэ былі і маглі як бы узняцца на гэты ўзровень палітычнага. Але яны не змаглі. Слухай, вот все, что описывает Мацкевич в своих воспоминаниях, просто гениально. Я с захоплением читаю, бо я этой всей фактуры просто не ведаю, да? Але вот что тычыцца гэтых агульных схемаў там тлумачэнняў гештальта, вот я сказал, что я чисто як спажывец палітычны фіксую для себе два зломы, таких радикальных злома, пасля якіх все не так. Другая, скажем, вот мы пригадывали текст «Без нас» Валентина Васильевича, да? Абсолютно гениальный текст, недооцененный политиками и абсолютно не прочитанный, да? Хотя вот это мусить быть, основой интерпретации. И, я так само гляжу вельмі шмат дискуссий, дякаваць вот таким трансляциям, в разных концах Европы, якія зараз отбываются, потому что не только у нас кризис, не только мы перестали разуметь, что с нами отбывается, але и вся Европа так само. И вот Иван Крастовый, який вандрує з одного осяродка в другий, і спробує розтлумачити там заходу усходнеевропейский досвід, а усходнеевропейцам заходні. И он рассказывая, говорит, что послушайте, вот Болгария, там моя краина, да? У нас неводная, то есть у нас идеальная демократия. Ніводная урад, ніводная партия, ніводный президент не затрымаўся больше, чем на один термин. Все одразу меняется. Некоторые 2 месяцев не поспевают протрыматься, як их одразу поменять. Но при гэтым, кажа, чем далей, тем более отбывается адчуванне, что урады и партии меняются, а политика застаецца одна и той же. И далее он описывая радикальное отчужение усходнеевропейских громадств, якія починают разуметь, можно кажучи, что их просто дурять, что вот то, что отбывается в политичной сфере, и подається як демократія, насамрэч ніякая демократія. Вот. І, наприклад, феномен з'явлення Трампа у Штатах, гэта абсолютно тое ж самае, што Трамп з'явіўся толькі пасля таго, як мы пабудавалі першую дыктатуру 21 стагоддзя. Спадарство, на правах модератора хочу означить, мы с вами в некий не той лес поехали. У нас питання ідентичності, яка не прописана, історії, яка не написана, правда? І мені все ж таки, наприклад, знову ж, як банальному споживцю ваших чудових інтелектуальних продуктів, кажу абсолютно щиро, з повагою, мені просто цікаво, чому ця ідентичність все ніяк не обознається, а історія не напишеться. Ось добре, ось все розумно написано, все чудовно зроблено. Чому? Чому ось так? Чому ми є там, де є? Чому ви посилаєтеся на свої чудовні тексти 2008 року, у 2019? Хочете сказати, що нічого не змінилося? Коли так, знову ж цікаво. Чому? Тому що все це покур виглядає як чудовна така фатальна схема. Все ось так і все. А ті могло бути інакше, а ті може бути інакше. Максим, саме час просить допомоги залі. Я мушу Максим, а чого ви хочете? От ми зрозуміли, чого ви хочете від нас? От вас конкретно, я нічого не хочу. Понаписали. Просто є... Все остальне подобається. Понаписано, вот им-то и проблема, что понаписано и все. А 200 лет інакше? Я не верю. Целый библиотек. Подозреваю, что так. Бо иначе возникает вовремя предмет нашей размовы. Повсюду тяжко, окей. Повсюду интеллектуалу занепадет, судовно. Повсюду диктатуры, мы першие, судовно. Все нормально. Так что, все надо, кромка, пробел до побольшения. Я казал, мне больше Михал и все. Максим, я тоді вернуся до своєї тези, щоб не виглядало. По-перше, я, конечно, занадто забывся про час, да? Вот, коли б я почав зачитывать все это так повольно, то вы б меня забили наприкінці, я думаю, і правильно би зробили. Максим, дякую тобі, що ти видрав мене, скажем, з этой схеми. Вот. Чому не опознана ідентичність? Тому що ми, мені здається, вот у своїй щоденності, видатно працуємо з білоруською ідентичністю, тобто ми видатно обиходимося з її.
Мы ну, абсолютно, яна не просто ёсць, яна по-свойму дасканала функцыянуе і дае рады з усімі гэтымі канфліктнымі посткаланіальнымі фрагментами. То есть это в наших головах неяк уживаются там, гэтые рештки там советской культуры, российской, белорусской, европейской, и неяк уживаются, да? Вот чему неопознанное. То есть никто не спробовал нават чисто феноменологично описать все это. То есть Мацкевич, конечно, все просто спробовал, да, но не спробовал, Володя, не спробовал. Спробував, отрималося, як отрималося. Менавіта феноменологічна. Так, окей, так, Андрей. Что я просто не разумею, что я еще могу сказать. Претензии с боку модератора, что мы не раскрыли тему. Ну, просто вы почали потребовать от политологов неведомо чего. Я ничего не потребую. Не, я не про вас кажу, я кажу про нас з Ігорем. Ось ви якраз чудово нам все викладі. Ось просто питання, що є тема, і невідомо чому не написана історія, чому не опознана ідентичність. Ті це для вас просто як слово, яке можна боятися. Вот про идентичность. Це Ігор, я розумію. Я так само. Давайте. З неопознанной ідентичністю відбувається проблема відсутності перформативного виказування белорусских интеллектуалов относно этой идентичности. Потому что мы просто размазываем соп и на конт того, что белорусская идентичность не сформованная, не доформованная, ніякая и так далее, боючися нарешті виказатися. Ніхто не виказався, що белорусская нация есть. Казакевич это был один человек, який у межах маленечкой конференции Центра европейской трансформации набрался нахабства сказать, что белорусская нация сформованная, и уже забудьте это толкацё воды ў ступе. Вот, да, об'єднана нація. Сколько народных радио казав про это самое? Ну, я и себе пригадаю. Бачите, усе сказали, а номинации не отбылось. Перформативного акту номинации, того, что белорусская нация отбылося, не отбылось. Як ви бачите цей акт? Я чудовне словосполучення, перформативна акція. Окей, це що може бути? Не веду, маніфест. Повний склад видання, не веду, твору Олексійовича Хінці, що ще? Як ви бачите? Ось ви кажете, не відбулося, а що би ви сприйняли менавіта як такий акт? Ось ви самі. Я б успрыняў гэта, калі б паміж усімі, хто гэта казаў, разгарнулася б нацыянальная дыскусія па гэтым пытанні. То бок, калі усур'ёз гэта пачалі абмяркоўваць, адносячыся адзін да аднаго, успрымаючы тэксты і аргументы, якія былі б напісаныя, выкладаць гэта, і гэта магло б згуляць гэтую ролю таго, што потым бы людзі пачалі сказаць, ну хто ж гэтага не ведае? Гэта ж усе ведаюць, так? Калі гэта адбудзецца, усе ж ведаюць, што беларуская нацыя адбылася. Вот зараз до нас Павел Парковский долучится, атрымаецца нацыянальная дыскусія, матч там. Я хотел. Я просто долучился до дискуссии просто в одном моменте. Коли зачепиться за вызначение неописанная идентичность. На самом деле, коли так узираться, идентичность это давно описано. Першее описание досюль те на Купаловском театре, что вот збирающие отшлаги на этих самых тутейших. Першее властное описание этих самых белорусов. И час от часу белорусы такие описания сами себе дают. В этой идентичности іншая справа. Может быть, это не та идентичность, якую хочут белорусы, и та идентичность, якую не хочет белорусский интеллектуал.
І тоді можна ставити питання про те, чому ми не такі, які ми хочемо бачити себе в люстерку, наприклад. Підходить мужчина зранку до люстерку, бачить себе не так, як хочеться. Чому я не такі? І тоді можна поставити собі масу питань, чому я не такі. Чому я не займаюся спортом, чому я... Паша, ну там же різні люстерки, заходні учені. Там же якраз різні люстерки. Заходні учені, усходні учені. Захотів туди, поглядівся. Захотів туди. Ну ось і ми зараз тут робимо, фактично. Ти пропонуєш нам заходнього ученого, Андрій нам про своїх учених каже. Тут просто питання таке, що і знов таки механізмів задання ідентичності було пропоновано досить шмат, справді. І той, що сьогодні озвучувався, і справді там фурсовський проєкт, той самий громадянського націоналізму, громадянської інклюзивності та ідентичності. Інша справа, що справді відсутніший некий громадський консенсус. І коли там той же Мацкевич, культурна політика, каже, що там ось головне святість максимум ми один народ. Да? Ти сьогодні приблизно подобний риториці кажеш. Що от капрети, різні баки якраз зауважили, що шизофренічний білорус зауважили, що вона ось така різна. Ось це питання, ну, якби, видать, діалектичності кожного громадства. Тому що все одно не буває так, як був некий такий уже зовсім один проєкт, який усіх задовольняв, і під яким усіх підписалися. Коли таке отримується, це справді дорога на, ось, до Гітлера. Павел, ну и ваша версия? Ну, версия такая. В принципе, коли у нас протягивается та тенденция, тут я больше згодний з Андреєм, що у нас справді з певного часу держава без політики, да, політики без політики, що покуль у нас застається этот раскол поміж державою і ну, громадянською спільністю, називаємо це так, у нас все одно не буде некої підстави казати про те, що у нас є нека ідентичність, яка б задовольняла усіх. І у нас все одно буде некий роздрай. І як його вже описувати? Вашими заходніми, своїми, усходніми, це розниці ніякої не буде. Питання справді тут про те, що каже Андрій. Може зробитися нека ситуація, коли б ми вийшли у режим нормальної політики, у режим, где сапраўды магчыма імкнуцца до некого такого габермасіянского консенсуса. Вы бачите такую можливість? Ну, я її бачу вельми теоретично, тому скажу, що не бачу. Максим просяг. Дякую. Пане Романтенко, будь ласка. Я хотел справа с моей головы, я как раз хотел сказать про то, что Максим Супротив, вот вам дай тоталитарную вот систему, то есть некую оценочную, одну, як, ну, математичную, 2 на 2 равняется 4. Это персональная плитка будет. Да. Нет, далее нет. А видите, мне здається, что это совсем нормально, что мы вот не можем сформулировать для всего громадства некую вот эту формулу идентичности белорусской. И можно и николи не сформулируем. У силу своей истории вот такой разностайный, это не значит, что не дичь. У нас в чемности вот это одинство, ну никак не складывается. Тут и византийство, и католицизм, и римское, и советское, коммунистичное, и национальное, и капитализм. И все это потребен час, как постиралось у некую гомогенность. Может, великий час. Может его и не будет, да. И до этого хочет рихтоваться и не наракать где-то, а просто чекать. Скажем, потому что хоть и нация и сформовалась, як більше тема, це не сьогоднішня, але вона ну, сформовалася з таким множеством складників неких, що, а от дивно, маємо націю, а ідентичності не маємо, і ще ну, довго тертися один об одного, как 2 + 2 там,
Народна Ліга. А я докладно, вот, что апошний Валентин сказал, так само это вот весь час у меня это крутилось, я хотела это сказать, что сформованная нация, сформованная идентичность это совсем не одно и то же. І сформованная нація, ми можемо казати у сучасному політичному сенсі, політична нація сформувалася так, як вона сформувалася, але я так міркую, що при потребі вона розформується. Поміняються варунки і розформується те, що сформувалося. А ідентичності працюють кроком в іншій площині, вони не формуються і формуються так, як політичні нації. І от так от заявити, що є сформована білоруська ідентичність, це абсолютне перебільшення, на мою думку. І сказати, що ми можемо в Гоголі там от розглядати, що таке білоруська ідентичність, з пункту гледження по мікроскопам по пластиці поглядати, скільки у її лапок і скільки у її рожок, то нічого у нас за того не отримається. І тут просто ми можемо згадати того самого Абдзираловича, який якраз добре сказав, що як російський внутрішній складник потребує уніфікації, потребує яких певних ясних формульовок. І заходній внутрішній складник больше всего на свете боится унификации и хочет как раз этой множности. Белорусский складник это творче зруйнує, так? Это постоянная некая... Ось, як Ігор колись цитував Полякову, який про білорусів, що у вас все не докончится. Вот все не докончится. Вот куди, вот что вас не возьми, все не докончится. И вот эта ідентичність, вона так само не докончится. Але гэта не докончится, яно зв'язане менавіта з тим, що ну, як я в Гоголя гляжу на всі речі не з позиції, ну, я не можу інакше глядати з позиції цивілізації, у мене просто інші погляди, мені здаються задробними з позиції цивілізації, коли просто глядиш на эту, не білоруську ідентичність, а на формування білоруської ідентичності. Тут это ясно, що это своя вельми специфічна історія, про яку можна розглядати, можна про яку розказувати і казати, як вона менавіта от з цих от множних кубиків, які весь час утвораються, переутвораються, розламуються і яким чином новим формуються, як вона себе бачить от у этой множності, яка розсипається, яка імкнеться до одинства, і этого одинства не приймає, яка от Валентин тут накидав, там трошечки там, что есть. Но это только подход у Гоголя до темы. И мне здається, що можна було б просто однослово поговорити на эту тему, які складники, починаючи там, ну навіть од Назову, так, які внутрішньо неприймальні, не для вонкого, не для внутрішнього споживця. І просто поговорити про ці складники. Но это велизарная громадная тема, и это не на сьогодні. Безумовно, і я просто згадую в конце Білорусь, як нам виходить двинуться добре. Три слова. Ласочка, бо у нас така експертиза. Вручей наша ідентичність нельзя у одинковості розглядати. Це множність. Наша білоруська ідентичність – це не одинковость, а множність. І все інше буде подман. Вот, короткое реплика. Я мне прошу. Есть такое выражение молодежное, рвать шаблон. Это я сказал войске, ломать сценарий. Вот Беларусь есть шаблон. То, что звыкло, то, что придатно для розных рухающихся сегодня вот таких одинок, як нации, державы, які створені з Советского блоку, постсоветських просторів, Беларусь йде не з усіми разом, не одним шляхом. І це можна розглядати, по-перше, як виключення. Ну, ось усі правильні, там одна неправильная. Когда мы так подходим до Беларуси, як до виключення з магістральної лінії, яка відповідає шаблону, то ми успокоюємося і кажемо, ну, відбилася там некая коза там, да, от статку, да, і треба її вернути. І треба її вернути. І не лічимося тим, що просто шаблон не працює. І треба перевести увагу з того, що відбувається, наприклад, в Білорусі, Латвії, там, Литві, Польщі, да, на шаблон. А що за шаблон такий, по яким ми не
Маркс, і там Вілсон, і ще хтось, і там, да? І ви всі не в шаблоні працюєте, правильно все розважаєте і так далі. Да? І ми знову виключення. А з виключенням так нельзя. Або ми глядим на унікальність гэтай з'яви, да, гэтай рэчы ў сабе, унікальнасць, і таму кажа, не, шаблон тут не прыдатны. Для опісання, тлумачэння і разумення вось гэтай з'явы, унікальнай з'явы, такая рве шаблон, патрэбен нейкі іншы спосаб лад мыслення. Якого пакуль няма. І вось замест таго, каб займацца ладам мыслення, каб утвараць не шаблон уже, хай сабе, а прыдатную схему тлумачэння, разумення і регламентацыі працы з гэтым, да? Мы все спакутуем і страдаем про тое, што мы не такія, не до конца там і так далее. Я так разумею, што гэта была самакрытыка метадолога, між іншым. Не, это было тлумачэнне таго, што мы робім. Мне заўсёды вельмі цікава, як калі мы кажам мы. Я себе адчуваю Светлана Алексеевич, вы так само вельмі любіць сказаць мы. Мне заўсёды цікава, покажыце гэтых мы. Мы розныя. 5 чалавек. Добра. І зараз у нас, дякую, Владимир, і зараз час сакрэтнай рэфлексіі з панам Фёдором Ростковскім, калі ласка, ваше слово. Дякую. Моя воля була окреслена таким чином, що маю оцінювати аргументаційну складову. У мене тут назбиралося 15 пунктів, і я не буду по їх виказуватися, тому що вже без 25-9. Поэтому в такой дисциплинованной, вольной форме просто прокомментую несколько моментов, а докладнее только один момент. Причем момент, который и так насамрэч не тычыцца выказывания выступовцев, речь, которую захранула спадарня Ирина Дубяницкая, говорячи про концепт так званой политичной нации. Я со своего боку хотел бы кое-что додать. Спадарня Ирина тут выказала певний такий вельми деликатный скепсис наконт гэтага понятку. Я хотел бы додать наступное, что, на мою думку, подел на політичные нации и неполітичные, бо там этнонациональные, або культурные, это трохи як подел поміж славянами и немцами, або подел поміж греками и варварами. Інакше кажучи, хтось усвідомляє некую там каштовностную перевагу ось менавіта такой позиции, и тыя, хто особливо не разумеюць або не падзяляюць гэтай позиции, то гэта варвары альбо немцы. Насамрэч няма чагосьці такога, як падзел на культурныя і палітычныя нацыі, этнічныя і грамадзянскія нацыі. Ёсць просто огромнейшее множество розных конфигураций элементов, с которых нация может, с допомогой яких нация может идентификоваться, будовать свою национальную идентичность. Мы в нашем институте у БІСі працуем над распрацоўкой методологии по вывучению идентичности. У рамках подрыхтовки мы зробили огляд самых розных наций, африканских, азиатских, уключно с Новой Каледонией и Бермудами. Просто есть огромнейшее велизарное множество конфигураций тех элементов, с допомогой которых люди идентификуют себе. Часом лепей, часом горы, в сенсі, эти элементы могут працаваць. Але вось гэты падзел, гэтая дихотомия на этнічныя і палітычныя нацыі, но гэта трохи зноў жа славяне і немцы. В сенсі, мы славяне, а те, которые не по-нашему говорят, но это не мы, просто это немцы. Вось, конечно, классификация наций, национальных идентичностей, она может быть и потребна, ведь она не вычерпывается этой дихотомии, по-перше, по-другое, один со складников этой дихотомии, там, политичная нация, там, громадянская нация, он по великим рахунку абсурд. Нация, национальная идентичность – это то, что допомагає адрознювати нас від інших. В этом адрозненні нічого кепського нема. Громадянська коштовність, правий чоловік
чалавека і гэтак далей, яны універсальныя. Гэта было б кепска, калі б нейкая нацыя абвясціла пэўны набор, скажем, правоў чалавека вось тым, што нас адрознівае ад іншых. Вось, так што я тут у нейкім сэнсе парушыў сваю ролю, але я думаю, што гэта акурат лепш для аўдыторыі, бо калі б я пачаў каментаваць гэты 15 пунктаў, то прыблізна до 9 гадзіны. Дзякую за гэтую маю, значыць, можа, нерэгламентную за выслуханне регламентной. Дякую, Петр. И мы авторитарно разыграли партию на нескольких гучных голосов, они у нас есть поважанные соудельники нашей импрезы, и правильным будет кроком запытаться господарства. Питания, реплики, комментарии. Сбоку не основных спикеров и не наших поважанных интеллектуальных взоров. Кореновска, Татьяна Шевцова. Большое спасибо Андрею и Игорю. Вопросы и комментарии. У меня будет тоже несколько таких фрагментарных отдельных вопросов и комментариев по поводу разных высказываний. Ну, сначала начну с полемического. Максим, видимо, по поводу методологических вопросов. Я не могу согласиться с тем, что разобраться с ситуацией, с нашей ситуацией, это значит дистанцироваться по отношению к контексту. Я этого не говорил, я просто говорил о том, что были два разных подхода. Один демонстрировал Игорь, и второй декларировал Андрей. Ну вот этот призыв, давайте не будем особенно разбираться с тем, что говорят СМИ относительно нашей ситуации. То, что я не говорил. Нет, я не хотела бы этого делать, Сергей. Просто хочу сказать, что разобраться с нашей ситуацией мы сможем тогда, при условии, если мы будем постоянно контекстуализировать. И в этой связи, Игорь, если возвращаться к одному из твоих тезисов, вот, когда ты говорил о том, что задача заключается в том, чтобы деконструировать западное зеркало, ну, мне кажется, это еще не последний шаг, который нужно делать, а может быть не самый главный. Я думаю, задача заключается не в самой деконструкции западного зеркала как такового, а было бы интереснее разобраться с самим расхождением взглядов. Я хочу здесь просто маленький такой из истории идей посткоммунистической эпохи Европы, Восточной Европы напомнить. На волне распада большого посткоммунистического мира в Дубровниках проходили первые попытки встречи интеллектуалов из восточных стран и западных. И мне приходилось читать мемуары людей, вот какие-то воспоминания. И, как правило, это были большие разочарования. Как с западной стороны, так и со стороны каких-нибудь московских философов и политических теоретиков. Разочарование двустороннее, невозможность вообще выстраивания места, когда можно было бы обсуждать собственный контекст из разных перспектив. Поэтому очень важно для понимания Беларуси и нашей проблемы, связанные с культурной идентичностью, политической историей, здесь всегда контекстуализировать. Следующий момент, связанный с вопросом, что значит, меня тоже все время на входе из дискуссии мучил вопрос о том, а что значит опознанная идентичность? Вот что стоит за этим? И мне тут очень симпатичен образ, который Павел привел, потому что мне кажется, что за этим действительно, если мы не опознаем, если за этим стоит какая-то нужда, да, какой-то экзистенциальный запрос, то я тоже видела бы одну из возможных интерпретаций вот в этой неудовлетворенном запросе на политическое участие, на гражданское участие, если говорить в терминах гражданской нации. Это вот такое вытеснение из политического поля, и в этом смысле просто интеллектуальной дискуссии, какие бы плодотворные и принимающие во внимание взгляды друг друга они ни были, этого все равно будет недостаточно. Потому что если интеллектуальные дискуссии будут вот таким внутренним клубным мероприятием, сколь угодно большим по резонансу, все равно будет оставаться вот это ощущение недореализованности. Опознав вот этот
дефицит в опознанной идентичности, на мой взгляд, сегодня, наверное, в 90-х была другая ситуация, не наверное, а точно. Но сегодня, когда мы так это обозначаем, после того, как столько много опубликовано и с разных сторон, это связано вот с этим дефицитом гражданского участия. Интеллектуалов в том числе. Было, не помню, на каком портале публиковалось, есть результаты опроса социологического, который проводил одно из западных агентств, и его публиковали где-то на наших белорусских. Да, ну там суть результаты этого социологического опроса показывают, что там что-то до 90% доходило, когда опрашиваемые граждане Беларуси показывали, что они никак не участвуют в политической жизни страны. И это, конечно, играет очень серьезную роль. И второй, следующий момент, связанный с вопросом о белорусской идентичности. Вот я попробую такой рабочий тезис бросить. На мой гипотезы, мне кажется, что если историческую перспективу как-то так развернуть, то специфика нашей истории заключается в том, что изначально, после конец 80-х, начало 90-е, в Беларуси, перед Беларусью изначально стояла двойная задача. Надо было становиться как гражданская нация, и нужно было реанимировать вот эту вот культурную этническую идентичность. И не случайно именно в Беларуси долгое время, Игорь, мы это прекрасно помним, внутри интеллектуалов было какие-то такие конфликтные отношения, связанные по линии языковой политики. Слава Богу, мы эту фазу пережили, внутреннего конфликта, как какую-то временную точку роста. Но сам этот конфликт очень показательный. Он показывает вот эту двойную задачу, с которой столкнулась Беларусь. Татьяна, извините, это уже основной доклад почти. Мы с удовольствием вас слушаем, но у нас есть такая противная вещь, как регламент. Поэтому будьте добры по возможности. Хорошо, тогда последний тезис по поводу одного момента из выступления Андрея Егорова. Я очень поддерживаю вот этот, мне кажется, это исключительно важно вписывать проблематизацию белорусской идентичности сегодня, опять же, в современный контекст. И вот тот тезис, который Андрей представил, то, что рассматривает Беларусь как первый авторитарный режим в 21 веке. Мне только кажется, что вот такое вписывание, оно, на мой взгляд, все-таки, я подозреваю, спекулятивно. Потому что тот авторитарный режим, который мы имеем сегодня, мне кажется, он в большей степени принадлежит тому, что Володя функционализировал в терминах регрессивной социальности и дефицита, опять же, проблемы со становлением гражданской нации в Беларуси. Но при этом, возвращаясь к этому тезису, и это будет последнее, что я хочу сказать, что сегодня чрезвычайно интересно. Современная ситуация действительно отличается очень интересным схождением того, что раньше никак не сходилось. Сегодня либеральная западная демократия диагностирует свою ситуацию современную в терминах постдемократических обществ. И для них это означает актуализация запроса в их ситуации на гражданское участие. Это то, что и у нас является задачей, которую мы сегодня совмещаем с проблемой идентичности. Вот на этом Спасибо. Татьяна, ну что тычется моей частки згодны на 200% з усіми трьома твоїми заувагами, так що могу тільки подякувати і шкодувати, що нема часу розгорнути і послухати твое разгортывание вот этого всего далей, но я думаю, что будет можливість тут выступить. Ну, як я думаю, що магчыма ўсе тыя канструкцыі і намінацыі, якія я выкарыстоўваю, яны недастатковыя і няпоўныя. Але тое, што мне падаецца відавочным, гэта папросту паўтарэнне сітуацыі аўтарытарызацыі, якая адбылася ў Беларусі ў рэгіянальным кантэксце. То бок яна абсалютна гомоморфічна таму, што адбывалася ў Расіі, яна абсалютна гомоморфна тым дзеянням, які рабіў Януковіч да рэвалюцыі годнасці ў краіне. Яно вельмі падобнае на орбанаўска-пісаўскія танцы ва ўсходняй Еўропе.
Таму ну, вот, вось гэта трэба нейкім чынам асэнсаваць. І вось гэты там грамадзянскі дэфіцыт, так, магчыма, там праз гэта можна вырашваць гэту історыю. І другое, што я хацеў сказаць, это пра ну, ўсё роўна абмеркаванне, апазнаванне ідэнтычнасці, а што ёсць беларуская ідэнтычнасць, гэта абсалютна бясконцая тэма, якую можна развіваць вот колькі вот мы будзем, столькі будзем яе развіваць. Але сэнс у тым, каб на нейкім этапе скончыць гэтую размову, такі сказаўшы, што беларуская нацыя, ідэнтычнасць можа адбыцца толькі ў форме сучаснай ідэнтычнасці, і ні ў ніякай іншай. І калі зараз сучасная форма гэта грамадзянская, то толькі так яна і можа быць. Бо іншай немагчыма адбыцца. А што там у змесце? Ну і фіг з ім там за зместам. Давайте займемся нейкімі іншымі справамі, апісаннем палітычнай гісторыі, там, я не ведаю, дэфіцытам грамадскага ўдзелу ці нейкімі іншымі пытаннямі. Таму што пакуль мы занятыя канструяваннем і дэканструкцыяй саміх сябе, ну так гэта проста немагчыма заняцца нейкай іншай палезнай справай. А мой оптимистичный непонедельный финал и опошнее слово Игорь Баков. Я тут хотел подякувати Володе Мацкевичу, потому что его реплика как раз про рвание шаблонов и про это познавание уникальности. Вот это гениальное скончение. И то, что я, например, мой пафос, вот это как раз и есть постколониальный там, подход сучасный, до якого мы бы хотели подвести. Ну, менавіта я про то і казав, што шаблоны не працуюць менавіта таму, што гэта шаблоны, і гэта не наши шаблоны. Ну, і лично самое апошняе, што я давно хочу сказаць Ігору Бабкову, што вось найлепшае апісанне вось этой посткамуністычнай драмы, пераходу і фіксацыю сітуацыі, якая вот, ад экзістэнцыйнага да палітычнага прасякнута нашыя грамадствы, дадзеная ў першай хвілінцы. Вось просто это вось гэтая сітуацыя там, дзе пра прафесара, біццё гэтых молатаў у сцяну, разрушэнне адсутнасці там чагосьці, гэта просто выдатнае не толькі літаратурнае, але і канцэптуальнае апісанне таго, што мы маем. Лепшага я нідзе не бачу. А мы казалі, што нічога не напісалі. Ну, спадарства, тут уже далей могуць быць толькі кампліменты і тосты. На этой оптимистичной ноте я хочу широ подякувати усіх присутних. Дякую велике спадарство, дякую нашим поважаним виступовцям, дякую спадару Федору Литковський, дякую всім і до нових зустрічей. Дякую. Не занадто нас наїжджали? Ні. Я подалося якраз для раду. Ігор, ти пробач, я тебе оборвав, але я розумів, що це буде безконций доклад. І з цього треба було щось. Что уже не сказал. Я в тебе верю. Нет. Нет, опять не может. Я не плохо боюсь. На самом деле, видишь, как там Что меня записано. мужики там плачут, я сам розумію, що не то, а не плакали. Ні, ти чудовно одійшов. А тексти, ти сам розумієш, почалася розмова, почалися аргументи, почався любой якби драйв. Так а то, що мусимо. Тому, мені подається, ну як так? Подалося мусимо. Что режим наш на момент экзистенции, он сам изменялся. Нет, ну что, всем мне подається. Как показать, да, что к нам где-то на их же воронку, что Лукашенко точно можно это было показать, как сам Лукашенко закончится сейчас. А он же изменяется со своей политикой, со своей державной. На протягу всего статьи 5 годов Лукашенко до 99 года, до Путина. Это один